Во пресвет на новогодишните празници, ви представуваме неколку комични незгоди кои сигурно ќе ве насмеат. Особено внимание заслужува едно старо видео, кој ќе ве насмее со својата забавна ситуација, создавајќи весела атмосфера во празничниот период. Овие моменти на неочекувани случки носат позитивна енергија и допринесуваат за смеа и радост во текот на празниците. A day or two ago, I thought I'd take a ride and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upside. Oh, jingle, 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 jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 jingle.